Salibonani, thanda ukulibingelela ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu osigcinayo, osigcinileyo, oselusayo izikhathi zonke njengabantu bakhe. Thina njengabantu silobe sithandekayo kasizinikeleni kuNkulunkulu. Kasimethembeni uNkulunkulu uthembekile. Ungabala iBhayibheli uyakuveza kithi njengabantu ukuthi uthembekile. Uhlupho lokithi ukuthi kasimethembi. So ke ngiyacela lapho esikhona lapho khona awukuthatha ithuba ngenthatha ithuba lokubana sike sivakatshele iBhayibheli sikhangele sibale ama-chapter amabili amathathu sikhulekeni ukuze silungise ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Qakathekile siphile la khonoko, sadalelwa khonoko ukuthi sidumise uJehova, sidumise uNkulunkulu osezulwini. Okunye umlimo okukhangeleleyo kithi njengabantu kubana njengoba semhlabeni siphila labanye abantu siphile kuhle labanye abantu, babusiseke abantu ukuthi bazana lami, babusiseke ukuthi bazi wena, babusiseke ukuthi useduze kwabo. Siphile kuhle labanye abantu, kuqhathekile khonokho. Abantu badinga abanye abantu. Thina abantu vele sadalwa singama social beings. Awungeke uphile, awungeke ukholise. Ungacabanga ukuthi uyakholisa nxa wethu awukholisi. So umlimi asize, umlimi asiphathise, umlimi asigcine esandleni sakho. Okunye singaku-eda nje lingatshoni ilanga ungabingelelanga, wachecka abanye abantu, wachecka abangani bakho, bakhulumise. Uqhakathekile khona umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Asike sikhangele lapha sizathola futhi umlimi ekuveza sobala ukubana impilo yethu yansuku zonke njengabantu ikhangele njalo uyafisa ukuthi abe ngomunye walokhu, abe ngomunye okhangeleyo. Mana ngitsho njalo kuma decisions ethu esiwenzayo simfake phakathi. Nxa sikhala simfake phakathi, nxa sicela simfake phakathi, nxa sithokoza simfake phakathi. Konke esikwenzayo kweyamenga kuye. Kuqhakathekile khona lokho. Right, chapter 18 ka First Kings sithola kukhulunywa ngenye inkosi engiyithandayo, inkosi uHezekiya. uHezekiya wabusa ngesikhathi esobunzima, esokuthi sike sakhuluma siyakwazi ukuthi isizwe sako-Israyeli sasesidivided into two. Angithi sokulo Israel lo Juda. Ngale kusonakala ko-Israyeli umlimi ezama manje nisebenzeleli bani, umlimi kazami uyabe senza, kodwa ke ukwenza kwakhe kungasasifinyeleli kuhle thina ngenxa yobukhuni benhliziyo zethu. Right, kulenye into engicela siyithi la. Abako-Israyeli bona kuNkulunkulu baphambanisa, bamenza uNkulunkulu wagcina ezonda, bamcaphula umlimi ngenxa yokona kwabo. Kulento umlimi engicela siyibambisise lapha angayithandiyo sithobe sithandekayo. Emthethweni elithumi wayikhuluma kanengi eBhayibhelini, igcwele into umlimi angayifuniyo kithi njengabantu yikuthi sikhonze abanye oThixo ngaphandle kwakhe, yikuthi sibe lezithixo esisikhonzayo. Uchapter 17 la ubala ngokuthi yena uIsrayeli wenza isono, uNkulunkulu wazi wayekela, wathathwa, wanqotshwa, bamthumba uIsrayeli. Sizwe sawo-Israyeli saze sathunjwa asukubambela, nothi ngoba uNkulunkulu wayesehluleka, nothi ngoba uNkulunkulu wehlulwa isitha, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyayekela, uyavula uthango lwakhe lokusivikela. Ngenxa yokuthi kasamethembi wagcina evula uthango lokuvikela isizwe sako-Israyeli. Ezinye izinto ezisehlelayo ezinganhle, kayisikho ukuthi umlimi wehlulekile kumbe umlimi ngezwanga umthandazo kumbe umlimi ngenzanga okumele akwenze. Uyabenze konke okumele akwenze, wathembeka kithi njengabantu, kodwa thina nxa singathembekanga kuye
abesevula amagedi isitha sinqobe. Uyabhala lapho uthi yena the Israelites secretly did things against the Lord their God that were not right. Benza izinto ezingekho right phambi kobuso bukaJehova. Benza bazinikela ezithombeni o-Ashera, bazinikela ezithombeni ezithize. At every high place, chapter 17 verse 11, they burned incense as the nations whom the Lord had driven out before them. They did wicked things that aroused the Lord's anger. They worshipped idols. Isizwe esiwabonileyo amandla kaJehova saflathela intando kaMlimi, saflathela umthetho kaMlimi, sazinikela ezithombeni. Khonokho kwamcunula kwamcaphula uJehova wasebayekela bethathwa ngezinye izizwe. So sihlobo esithandekayo, asikenze ukhangele lapha okunye okusehlelayo empilweni yethu okungakuhle kwenziwa ukuthi kasithembekanga kuJehova. uJehova abeseyekela, abesevula isitha sinqobe, avule sehlelwe izinto ezingamnandi empilweni yethu ngoba singamethembanga othembekileyo. Kasizinikeleni kuNkulunkulu, uNkulunkulu uthembekile. Kasizinikeleni kuNkulunkulu asivikele ukuphepha kwethu lempilo yethu eyame kuJehova. They rejected his decrees and the covenant he had made with their ancestors and the statutes he had warned them to keep. They followed worthless idols and themselves became worthless. Balandela izithombe ezingelamsebenzi. Khonokho kwabenza baba ngabantu abangayisilutho. Ivalue yethu ukuba yithi kwethu sihlobo esithandekayo kweyame ekuthini sikhonza, sihlala, sinamathele kuNkulunkulu osezulwini. Lanxa singaba bakhulu emhlabeni, nxa sisukile ekukhonzeni uMlimi, we become worthless. Nxa uhambe uzitshaya isifuba ebantwini, nxa singekho, nxa ungekho ohlangothini lwaMlimi, awusimuntu walutho, kangisimuntu walutho. Okungenza lokwenza abantu sibe ngabantu yikuthi sihlale ohlangothini likaJehova, yikuthi sikhonze uMlimi, yikuthi sithembeke kuJehova, yikuthi sibe yisibane lesibonelelo emhlabeni onje. Asomali efaka ivalue empilweni zethu yikuba sohlangothini lukaJehova. They followed worthless idols and themselves became worthless. They imitated the nations around them, although the Lord had ordered, do not do as these nations. Lathi kathesi kuhluphesilalo yikuthi abantu mhlawumbe ngiqale ngabantu abakhonza uMlimi, kungani kasisuthiseki ngendlela uMlimi azifakayo ukuthi akhonzwe njani. Siyabuya sesikopile sadobha eminye imikhuba engelani lokukhonza uMlimi. Abanye sesikhulume ngesikhiwa sithona sizama ukuspayisa ukholo, kaludingi spice ukholo. Okudingakalayo ukuthi njengabantu silandele, sinamathele emithethweni kaJehova asinika yona, engatshintshiyo, engasozitshintshe sihlobo esithandekayo. Nxa sifuna ukuba ngabantu ebantwini, kasihlaleni entandweni kaJehova uMlimi asenzele kuhle. Right, kule enye into lapha engifuna ukuthi siyithole la. Nxa sebethethwe inkosi yase-Asiriya ibisiletha abantu
bazohlala endaweni yabantwana baka-Israyeli. Bona abantwana baka-Israyeli sebethethwe bahanjiswa kwezinye indawo, ilizwe labo, imizi yabo, izigaba zabo, amalokitshi abo, amadolobho abo athathwa kwahlaliswa abanye abantu bezizweni. Nxa sebefikile, nxa ebhala kuchapter 17 from verse 24, uthi laba bantu babuya bangamkhonzi umlimi, vele babengamazi, bengabantu bezizweni. Uhlupho lwabakhona okwenza bangamazi yikuthi laba babebekiwe eduze kwabo abako-Israyeli okwakumele babe isibonelelo ebantwini laba abangamaziyo uJehova, labo basuka baflathela umlimi, bajoyina imisebenzi lamasiko lempilo lendlela ephambene lentando kaJehova. Abantu okumele bafunde ngomlimi bagcina bengafundanga ngomlimi. Nxa belethwa la, kuthiwa ngenxa yemkhuma yabo, lalela lapho kumnandi la, emibi engamihle, uNkulunkulu wathumela izilwane. Verse 26, it was reported to the king of Assyria, the people you deported and recycled in the towns of Samaria do not know, Bambala, do not know the God of that country. They do not know what the God of that country requires. He has sent lions among them, which are killing them off, because the people do not know what he requires. Nxa behlezi besidla izivuno emasimini, behlezi bekholisa, babona sekulezilwane zababulala. Nxa zibabulala izilwane, bagijime bayetshela inkosi eyayibahlalisile e-Assyria, bathi bona abantu bafake edolobheni, abantu bafake elizweni, abantu abahlala emaphandleni ako-Israyeli bayaphela baqedwa izilwane. Isizathu yikuthi kabakwazi ukuthi uNkulunkulu waleyo ndawo ufunani, ukhonzwa njani. Kule nto engilandayo la, then the king of Assyria gave this order: make one of the priests you took captive from Samaria to go back to live there and teach the people what the God of that land requires. So one of the priests who had been exiled from Israel came to live in Bethel and taught them how to worship God. Solution inkosi yase-Assyria eyibonayo, ngathi ukuthi kakufonelwe abantu bePax bazodubula izilwane. Ngathi ukuthi ngiyalinika imbhobho lizibulala izilwane. Uthi izilwane lezi noma imbhobho ikhona, ngaze kubuya abantu bePax abalamandla, abangeke babe lamandla okuzicontrola, abangeke babe lamandla okuzixotsha, abangeke babe lamandla okuzicapture. Lolu hlupho olukhona lunqotswa ngento eyi-one, yikuthi kuthathwe umpriest. Yinkosi yezizweni ithi yona yikuthi kuthathwe umpriest owathunjwayo labantu bako-Israyeli, abiselwe bona basale beku-exile, yena abiselwe kibo, ayekhuluma, ayehlala, afundise abantu bezizweni asebehlala elizweni lako-Israyeli ukuthi uNkulunkulu wasezulwini ukhonzwa njani. Ngabe kuyavuma sihlobo esithandekayo, ngabathungameli emhlabeni,
ama-leaders, ama-church, ama-leaders ezigaba ayabona uhlupho lukhona emhlabeni, o-drought ababakhona, imikhuhlane bakhona, kayidingi ukuthi abantu sigijime siye ngale singene la kuma-universities ngabe siyahlakanipha sizwisise ukuthi konke lokhu kuzinhlupho kusehlelayo emhlabeni, ama-disasters asehlelayo asehlela ngoba njengabantu sesiflathele ukukhonza umlimi. Labathi bayamkhonza kasimkhonzi ngendlela efaneleyo. Ngaba ama-presidents ayahlala phansi, lama-organizations amakhulu emhlabeni babe le-meeting eyodwa eyokuthi bona madoda akudingwa abantu abayaziyo indlela yokuthi uNkulunkulu osezulwini ukhonzwa njani. Sibahlanyele emaphandleni, sibahlanyele emadolobheni, bagcwale umhlaba wonke, bafundise abantu. Zwane ndikhiphe imhlolo, lumhlaba kawudingi kakhulu ama-scientists, udinga abantu abakwaziyo ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu lomhlaba ukhonzwa njani, base befundisa umhlaba. Singabuyele kukhonzela uJehova, yena bese sikhuzela inhlupho zomhlaba, siphile ngokwentando yakhe, siphile la ngentokozo. Emakhaya nxa kulohlupho singakayibhodabhodisiyele uhlupho lungabe lukithi ukuthi njengemuli sifulathele ukukhonza umlimi ngendlela eright. Umlimi wasevula amasango, isitha sangena, inhlupho zasihlasela, ukuze sibuyele ngakuye lokuthi akhiphe lolu hlupho. Yikuthi kudingwe abantu abangafundisi izimuli, abantu abangafundisi izigaba ukubana uJehova osezulwini ukhonzwa njani. Manje ningedlule kulokho sisiyafika ku chapter 18. Lanxa ebafundisile uhlupha babelwa lalo yilo esilalo khathesi, indlela yokukhonza umlimi sebeyazi. They worshipped, chapter verse 32, they worshipped the Lord, but also appointed all sorts of their own people to officiate for themselves. Lanxa sebefundisiwe, sasizwe inkulumo le ikhulunywa, abantu besithi hayi vele ukukhonza ku-right kumele kuhlanganiswe. Kuthiwa abathi sebefundisiwe ukuthi umlimi ukhonzwa njani, kabazange balahle imkhuba yabo eyeceleni ephambene lentando kamlimi. Babehlanganisa, babesiba lesikhathi sokuyaguqa kuJehova bamkhonze, bengasuka baqalisa into zabo eziphambeneyo lentando kaJehova. Bathunqisele, bachele, bagqize. Nxa besiya kumlimi bakukhiphe, nxa sebesukile kukhonzeni babuyele emikhubeni yabo engayisiyo. Bazifakela abantu ababamelayo ezithixweni zabo. Yiluhlupho esesilalo indlela esesikhonza ngayo. Ngelanga lokuya church sithi siya kumlimi, awama hours athize siyabe siguqa kumlimi, singachayise ama-church sesibuyele emkhubeni yethu, siyekhonza, siyekwenza, siyephila, siyepractice imikhuba ephambene lentando kaJehova. Umlimi kasize nxa simkhonza umlimi, wothanda inkosi uNkulunkulu wakho enhliziyo yakho yonke. Singene manje sivumene ngolimi lwakathesi ekukhonzeni umlimi, asingeneni ngeheart, singene sigcwale 100% ukuze umlimi asibusise. Kungale Samaria, kungale ku-Israyeli, ngapha koJuda kulenkosi engenayo igama lamuYezekhiya. His mother was Abijah, daughter of Zachariah. He did what is right in the eyes of the Lord. Malidungisa igama lenkosi. Nxa abanye abafowabo besenza okubi baze bakepture, baze bathunjwe, khona lapha iBhayibheli lona, he did what
was right in the eyes of the Lord. Kulento engiyithandilela into engicela siyicelela, just as his father David had done, he removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down the Asherah pole. He broke into pieces the bronze snake Moses had made, for up to that time the Israelites had been burning incense to it. Yay! Ingqondo yomuntu iyahlupha, siyahlupha sithobe sithandeka. Okhokho babo besendleleni sake sakuthinta. Sikhayela uhambo lwaIsrael. Sebele problem ku Numbers chapter 1 ku 21 owenyoka ezibaluma besifa. uNkulunkulu uthi yena kuMoses, yenza inyoka yethusi uyifake epholweni. Wonke umuntu olunywayo nxa etshibilika ekhangela leyo nyoka kasafi. Ipoison yenyoka emlumile, noma elunywe libululu, noma elunywe iblack mamba, noma elunywe umhlobo bani, kumbe itaipan, the most dangerous and venomous snake. Ngazi imlumi itaipan, kodwa ngakhangela esiphambanweni, akhangele epholweni okulenyoka khona yethusi, ipoison iyaphela amandla. Bakhangela abanye basila, badelela abanye bafa. Ungabalala linyoka bayigcina kumbe bayithwala bayifaka kwenye indawo, bayivalela hlake ebhokisini. Ngabe phela okhokho babe enkangala yona yasala, bazi bangena layo eKhenani. Nxa ebhala uthi yena basebeqalisile, basebenomkhuba, yayi basebenze yaba ngesinye isithixo. They were burning incense. Babuthane kuthiwe namhla lilanga lokuyakhonza umlimi, kusasa singakhohlwa kasibuthaneni esihlahleni lesiyana, kulethwe lelo bhokisi, ivulwe inyoka yethusi leliyana, batshise impepho. Nxa babetshisa impepho, impepho ongabala eBhayibhelini, impepho ihambelana lemithandazo yabangcwele. Ngamanye amazwi, nanti uhlupho babelalo esilalo lakhathesi. Babesuka lenhlupho zabo bayekhuleka kumlimi. Nxa beqeda basuke bayebuthana, bayetshisa impepho. Ngamanye amazwi bakhuleke, batshela inyoka inhlupho zabo eyethusi eyayidalwe ilungiso linhlupho lwezolo. Abanye abantu sesa-idolize labantu, abanye basinceda kulohlupho, kasabalahi sesibagcinile sebe ngothixo bethu, sesiguqa phambi kwabo, sesibatshela inhlupho, sesitshisa impepho nsuku zonke, sesibanika udumo, sibaphakamise. Nxa uHezekhiya esengena ufika enze kuhle phambi kaJehova njengoDavid, abesetshibilika enza ama-reforms aqakathekileyo. Athi yena ukuze singehlelwa ngokwehlelwe ngabafowethu isizwe sako-Israyeli, thina siyisizwe sikaJuda, yikuthi sibalekele siflathele ukukhonza izithombe. Thina njengesizwe noma siyisizwe esilutshwane, okwethu kuphela kube yikubheka lokumethemba uJehova sezulwini, sizinikele kumlimo, sesibhayiza, sesiphambanisa, sesilahleka ngokuthi sikhonze linyoka yethusi. Wadinga izando, bayichaya yaba yizicucu, bayivuthuza. Verse 5. Hezekiah trusted in the Lord, amen, the God of Israel. Asubambela. He trusted in the Lord. Basebebhala bacace ukuthi which Lord, which God? The God of Israel.
uJacob owahlangana lomlimi walala wabona ilada livuleke ise wambusisa uNkulunkulu waze wamtshintsha ibizo wathi awusongiyoJacob usungu-Israyeli. Zobe thandekayo banengi uNkulunkulu esingabathembi emhlabeni bathi ungezwa kuqanjwa lawa amabizo kasoNkulunkulu wesiphaleni sekungumdala uqobo lwakhe banengi oThixo emhlabeni uNkulunkulu banengi phose njengezizwe emhlabeni ngoba izizwe lezizwe zilabo uNkulunkulu bazo. Bathi iBhayibheli ungalizwa selisithi lona likhuluma ngoNkulunkulu kaIsrayeli, likhulume ngoNkulunkulu kaAbraham. Ungezwa liqambu Abraham, liqambu Jacob, liqambu Isu, likhuluma ngoNkulunkulu osezulwini, uNkulunkulu ophilayo. Hezekiya wazinikela ebusweni bukaJehova konjalo. uNkulunkulu ophilayo uphethe konke, usomandla, umdali, inkosi yamakhosi. Wenza okuhle phambi kobuso bukaJehova. Athi ngamandla akhe awenzayo yena wazinikela kumlimi. Ukuthi umlimi amncedise, umlimi amphathise, umlimi abe sohlangothini lwakhe. Ngikwenza njalo umlimi waba sohlangothini lukaHezekiya wamnika amandla okuqhubekela phambili, wamnika amandla lenhlakanipho. Kule point la asambeni la. Yeah. Nansi into emnandi. He trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Israel, neither before him or after him. He held fast to the Lord and did not stop following him. He kept the commands the Lord had given Moses. Kuthiwa ngemva kwakhe laphambi kwakhe esizweni lesi esizweni sakoJuda kungasabalwa uDavid isizwe sahlangene. Ngakula nkosi eyenza kuhle njengoHezekiya. Wabambelela, wanamathela, wagagadlela sikubambeni lokho endleleni kaJehova. Wagcina yonke imithetho uMoses ayebaphe yona. Yiphi imithetho? The commands the Lord God had given Moses. Mthetho elithumi eyisamatsheni amabili. Waqaliswa Hezekiya wabuyela kiyo yena as an individual, as the leader. Wabuyela kiyo yamguqula wasedonsela isizwe sonke elizwini lemthethweni kaJehova. Ngokwenza njalo iBhayibheli lona phambi kwakhe la ngemva kwakhe akula nkosi eyinjengayo. Swelakala kwenhlanhla. Thina njengabantu kaThesi singaba sezikhundleni ezinkulu esukufuna kakhulu ligolide lesiliva, inotho lefame. Sibe sesikhohle ukuthi sibisele isizwe elizwini likaJehova, sibisele isizwe emthethweni kaMlimi. Mthetho elithumi yona liyana yiyo eyifoundation, yiyo eqinisa isizwe, yiyo eqinisa umuntu, yiyo eqinisa ubudlelwano bethu noJehova uNkulunkulu osezulwini. Umlimi kasisize. Singadelela intando kaMlimi. Sisubstitute imithetho kaJehova. Ubuntu bethu njengabantu buyadilika. Right. And the Lord was with him. He was successful in whatever he undertook. He rebelled against the king of Assyria and did not save him. Inkosi yase-Assyria yayisiphiwa igolide lesiliva onganisi ngathi khathi esithi i-protection fee. Uthene sengenile wathemba umlimi wangathemba abantu. Khonokho kwenza inkosi yase-Assyria yamthukuthelela, yafuna ukumbulala, yamthreaten. Asambeni. Ngicela sibambeni lapho sizobe sithandekayo. Simethemba umlimi sinjalo.
uyavuma kube lokunye kwizinto okuzonyika inyambijana kutest ukukholwa kwethu. Hlupho lethu njengamaKristu akathesi sifuna ukuhamba ekhapethini, sifuna ukutshelela, sifuna konke kuhlale kumnandi, but lanxa simethemba umlimo sivuka ngaye, sitshona ngaye, sihlala ngaye, sikhuluma ngaye, sixoxa ngaye, sihlabela ngaye, sichumayela ngaye, uyavuma kube lama-Assyrians eceleni kwethu azasigcina simethembile. Lake mnanzela ukuthi kwesinye isikhathi ama-Assyrians, lake mnanzela ukuthi amaFilistiya laboGoliathi bempilo baqakathekile ukuthi babe khona ukuze basikhumbuze insuku zonke ukuthi ithemba lethu kuNkulunkulu osezulwini. Phela kungathelela siyakhohlwa. Njengoba ubona la ukwazi asikhohlwa ngento ezinkulu. Ngelanga lekhisimusi kuphela ngoba le jam kube le butter kube le bhemu lesinkwe elingaka la ukudobha umlenzi sihle sikhohlwe ukuthi kuloNkulunkulu osezulwini. Nge-birthday siyakhohlwa. Ukuba mnandi nje kuphela ama-hours siyakhohlwa ngomlimo. Abe sevuma umlimo ukuthi hayi kube lama-Assyrians eduze, kube laboGoliathi eduze, kube lolwandle olubomvu eduze, kube lamagaga asempilo ukuze kuhlale kusikhumbuza ukubana kumele sicatshe ngaphansi kwesandla sakhe, under his wings. Yikho kulesiphephelo sethu njengabantu. Singakhohlwa, singalahli, singadeli intando kaJehova. Yebo zingaba khona inhlupho, but uJehova usohlangothini lwethu nxa simethemba. Asigijimeni la. Ibisibuya inkosi ya ithumele umuntu okwazi ukukhuluma. Xa ekhuluma so abantu bahle bethuke. Afike ame asigijimeni lapha sesiqede. Ya. Akhulube, aziphakamise, adelele. Nxa edelela aze aqambe athi yena lingalaleli uHezekhiya eliqambela amanga elikhohlisa athi yena uNkulunkulu osezulwini uzalisindisa esandleni sami. Singaba chapter 18 lo chapter 19 sizikholisele sizwe uNkulunkulu wethu ukuthi usebenza njani. Xa umethemba umlimo, xa kufika izinto empilweni, xa kufika abantu empilweni abakwethuselayo, bambala nithembana lapha ngathi amen. Akusadingeki ukuthi sibe le stress empilweni. Xa sibambelele kumlimi kubuya izinto emhlabeni, kubuya abantu bestretheni, ama-threats lawa awabuyi kuwe, aya kuNkulunkulu omethembayo. Abese sithi yena lingalaleli elitshela into ezingayisizo. Mina ngile record eyokuthi ngibulala, ngichaya isizwe ngichaya isizwe loNkulunkulu waso. Bangapho uNkulunkulu be-Egypt, ngadlula ngejambo. Qamba izizwe bangapho uNkulunkulu balesi sizwe, bangapho uNkulunkulu baselesi sizwe. Xa uHezekhiya esekhuluma asukume, esekhuleka athathe lencwadi lamazwi lawo endoda ayekhulunywa. Hezekiah received the letter, verse 14 or chapter 19, from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah prayed to the Lord God, the God of Israel, enthroned between the cherubim. You alone are God over all the kingdoms of the earth. Ha! Umuntu wabethusela so Hezekiah wazwababhalela incwadi ukuthi nxa ngingekho lisaleli ibala lizi ukuthi ngizalibamba njani, ngizalichanja, ngizalihlukuluza njani.
empilweni zethu silobe sithandekayo kulabantu kulento ezisikhumbuzayo kulento abantu abazibekayo kulabantu abazijiyayo enxesu lenye condition yokuthi nxa ukhumbula ubona amandla ukhumbula amazwi omuntu othula amandla uyakwehlula. Take it to the Lord in prayer. Wasukuma Hezekiya wahamba uthe efike etempelini waguqa wakhuleka uthe eqeda ukukhuleka wathi umlimi wena ufundile uyabala. Kulamanye amabala engakwaziwa kwachasisa lapha akuzibalele uzwe ukuthi umuntu lo uthini. Xa ezekhuleka bese mphakamisa athi uNkulunkulu kaIsrayeli ohlezi phakathi kwezingilosi amacherubim. Ngowedwa, you alone are God over all kingdoms. Nxa uNkulunkulu enguNkulunkulu phezu kwemibuso yonke, kuthi uNkulunkulu phezu kweBonkulunkulu bemibuso yona leyo, ngoba nguye ophakemeyo ophezulu ongelesiqalo ongelasiphetho ngeyamanga ezintweni kuzabe khona ukhona lanxa izinto zingekho ngoba izinto zonke zaba khona ngenxa yakhe. So njalo ngethuselwa ngamabala. Athi yena uEzekiel verse 16, give ear, Lord, and hear. Open your eyes, Lord, and see. Listen to the words. Sekamba umuntu lo lebizwe lenzima. He has sent uNkulunkulu obonayo bona. uNkulunkulu ozwayo zwana. Nanku umthandazo kumele sikukhuleke nsuku zonke. Nxa sithwele nzima nanku umthandazo ukuthi mlimi. Ngiyakwazi ukuthi ulamehlo abonayo ngicela ubone la. Ulendlebe ezizwayo ngicela uzwe la. Nangu umakhelwane uyangethusela uthi ilanga kalitshoni. Nangu ama threats left, right and center. Ngiyesaba njalo kule proof yokuthi khonokho akutshoyo umuntu lo seke wakwenza. Eqinisweni seke wachayisa abantu ngombani. Seke wakhomba abantu wathi la ngalitshoni for sure la ngatshoni. Ngicela uzwe. Uthi umuntu lo udelela wena mlimi. It is true, verse 17, chapter 19. It is true, Lord, that the Assyrian king had laid waste these nations and their lands. It is true. Siyeza kubala ku chronic mlimi. Nakubukela ku CNN. Nakubala kuma WhatsApp bekuthumeza abantu. It is true. Uchaye wavayindela wavinyelela wadiliza izizwe wachithiza imizi yabo wadopha uNkulunkulu wabo wakutakhazela phansi. Lapha lokho akutshoyo ku irecord zakhe ziyazikhulumela. It is true. They have thrown their gods into the fire and destroyed them. Manje siphetela awezekiya yamthanda uyaMthembu mlimi uthi mlimi into le liqiniso lathi bese kubala sethuka sike sixoxe ngapho uthe umuntu uyavayindela lo. Kwafika kwelinye ilizwe mlimi wafika wachaya bonke abantu wabe basinkalakatha yomlilo. Wabuya nabantu bakhe babuya bethwele onkulunkulu baleso sizwe babajikele eziko bacha baphela nya wachaya abantu wachaya noNkulunkulu wabo. Lokhu kwenzile wadiliza amathempeli abo bangamenzile ukuthi onkulunkulu bakhona ngoba sebehlule.
umuntu esehlula uNkulunkulu, umuntu esehlula uNkulunkulu bezinye izizwe. Hezekiah yena, it is true. Ayese sithi sizathu esenza wathatha uNkulunkulu wabaphosela eziko, wabakhipha eziphaleni wabaphosela eziko, wabakhipha ezibayeni wabaphosela eziko, wabakhipha enkalweni zabantu wabaphosela eziko, wabakhipha ezihlothini ebabefakwe khona wabaphosela eziko, wabalanda ezihlahleni wabaphosela eziko, wabehlisa ezintabeni wabaphosela eziko, wabakhipha ngaphansi kwembheda wabaphosela eziko. Isizathu sakhona sinye yikuthi they were not gods but only wood and stone, fashioned by human hands. Now, Lord, hallelujah, our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, you are God. Hallelujah. Uthi yena uHezekiah mlimi, into lesiyazazi, into lesiyazibona nxa kade kwenza besikukhangele besisizwa. Kulabanye abantu abake babaleka badlula kithi lapha bebalekela yena konke lokhu wakwenza, wanqoba izizwe lo Israel kwamhudula khona ngale ngoba uIsrael ebalekile entandweni yakhe. Nxa enqoba uIsrael kanqobanga wena, khathe sebuya ezodelela kadeleli thina kakhulumi nathi, ukhuluma nawe uNkulunkulu ophilayo osezulwini. Ngicela uzwe, ngicela usukume, ngicela ubone. Xa wenza lokho, wenze uvikele igama lakho, wenze kube yintshumayelo, simele ukuze umhlaba ube kwazi, sukuma ukuze omakhelwane abehlulwayo labonkulunkulu babo abekwazi ukuthi akade bekukhonza izigodo ngamatshe, zintaba, zimbuzi lenkomo, lapha namhla inkosi yase-Assyria lama commanders abo bafikile esitishini, bebethaba besithi bayachaya, betshaya izithombe. Namhla bafike esitishini, sukuma Jehova uziveze, umhlaba ube kwazi ukuthi wena kuphela, wena wedwa nguNkosi loNkulunkulu ophilayo. Sihlobo esithandekayo, singamethemba umlimi, lezihlobo zethu sizakuba kwazi ukuthi kuloNkulunkulu osezulwini ophilayo. Singamethemba uJehova, omakhelwane bazakuba kwazi ukuthi phakathi kweziphithiphithi indawo yokucatsha kuNkulunkulu osezulwini. Kasimethembeni othembekileyo, kasihlaleni entandweni yesandla sakhe, singahlanganisi izinto zethu lokukhonza umlimi. Kasilahleni okwethu seyame entandweni yakhe, simkhonze uthembekile, seyame ngakuye. Uza kusimela abeseziveza umhlaba wonke, abantu babekwazi, entaba zinduna babekwazi, eBhinga babekwazi, eNigeria babekwazi, wonke umhlaba babekwazi, eChina babekwazi ukuthi there is a God in heaven. Kuphela thina singamethemba othembekile. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Kulabantu abenza izimanga sokusithatheka empilweni, kulabantu abachayisa abantu ngemibane, uyabazi, bahlala eceleni kwakho, la uyabaqhuqa. Ungasesabi khathesi, kulobaba osezulwini. Impilo lomhlaba wonke usesandleni sakhe. Singamethemba yena othembekile. Uzasivikela, uzasiqhuba, uzaselusa, nxa icilongo likhala uzasisindisa ngenxa yegama lakhe. Umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise, kasikhuleke nini. Baba olungileyo osezulwini, cela usiphathise njengabantu, sesikukhonza ngendlela engayisiyo, sihlanganise ethi imkhuba, sifake lentando yakho, kakuhambelani kakuvumi, sixolele, sifundise ukunamathela lokwethemba njengoHezekiah. Lanxa zifika inhlupho zomhlaba, sibambelele ngakuwe ukuze umhlaba ususinqobele, ubekwazi ukuthi kuloNkulunkulu ophilayo ezulwini. Silinde namhla, usigcinise kuzonke ngegama lakho siyakhuleka. Amen.